Osanibona. Yebo. Gogo. Yo. Kaze ngajabula ngakufica. Uright kodwa gogo? Phela ngiyaphila ngana bengengushiye phela bengengushiye. Imake uphi umzukulu wami bengithe umphatha phela. Gogo akekho right. So ngibona ukuthi vele nje asekuntambama plazi naye akakuphilile kahle ngathi avela sale noma. Ngabe ngibalekela ukuthi mase sibuya nje asekuhlwile nje umuntu uzobuya sekuphithizela nansi nengane no plastic ngapha ngcona vela sale. Yeah, akunankinga ngoba vele mina into engibukayo ukuthi angazi kodwa. Angazi ngoba mina bengibuka ukuthi kufanele abe khona. Ukuze sothi masithola lezi zinto soyithola lapha kube ukuthi nawe uvela ukhona uyabona lo nto le. Hayi lokho akuhluphi ngoba phela lento ingaya ngithi siyokwenzela yena nje. Hayi lokho akuhlupha ngisibhele umntana wami. Uzalwa yimi. Ngiyakwazi nje ukumlungele ngizofika lapha ngibone ukuthi yini ngihlanganise nani nje ngikwazi ukuthi ngithole yonke into engazi kahle ukuthi vele isomfanele right. Awusemuhle ke kodwa phela nawe. Yabonga Nkosi yami. Yazi le ngoba njalo ukuchochele bengaqonde nokuthi ngizoyiqoka. Bengithi ngizogqoka le enye ebomvu. Kwase kuba khona into nje ethi PTT ethi angigqoke le nguvu kanti nawe uzogqoka ecishe ifane na. Maye buka savesa mesha. Yebo kodwa ngathi sithele. Wayitshitshi nje wayitshitshi. Kusamnyabuka ngani bazofika besibone nje sizikhawala sikhawala. Hayi ngani yami ngithi ake sizame Nkosi yami noma phela sivamise ukuthi mina nawe sihilizisane masikhuluma ngendaba lengane sihilizisane kodwa sekubuye kwafika ngathi into ekangana nami ukuthi ake sivele nje sihambe sobathathu noma engasekho phela nje ubusho ukuthi awukwazanga umphathi kodwa nje sizame kube khona somzamela khona. Yabona nje gogo awu understand ukuthi yabo lento oqeda ukuyikhuluma njengamanje kumina la ngaphakathi kuthi cosolo Nkosi yami ngoba kade ngangithandaza ngifisa ngikhuleka ngithi uNkulunkulu engathi akahambele enhlizweni yakho ukwazi ukuthi umntwana mbakithi umbone ukuthi wakwakho umzukulu wami wakwakho umamkele futhi akwazi ukuthi naye kuthiwa ukhisimusi uyovakasha kubo kababa wakhe njengezinye izingane kodwa nje njengoba usukhulume kanje and ngiyazibona nezenzo zakho ukuthi vele nazo ziya lapho nje step sokuqala leso ukuthi sizonyathela kahle sihamba ku direction right njengomntwana nje izinto zoniwa ngomlomo iphinde ilungiswe ngomlomo gogo yabo. Hayi cha kunjalo impela ngoba vele mina ngumuntu onjalo. Ngithi noma ngizama ukuyilungisa into kodwa bese ngenza nangezenzo. Ngoba phela nje izenzo ikhuluma kakhulu ngamagama yebo kakhulu kunamagama uqinisile ke lapho. Ngani yami angiyiboni mina inkinga sizohamba nje ngiyaxolisa nje ukuthi ngikubize nje selikhwalele kanjeni kodwa nje ayisokwazi kusami ukufika sicosha nje ke bese senza ngalowo ndlela ke ukuthi umlungele na umntwana umlungele nje. Kodwa ke wegogo mina into engicabangayo ukuthi kuhle sivele sihambe eThekwini yabo sikwazi ukuthi sifike sicosha khona because sizokwazi ukuthi sisole izinto ezisile yabo icashulwana into zogqoka ibhlukwa amabhlukwana ikipa kanti makuthiwa siya la eduzane ayike desele kuthiwa soyithola lana. Angisezwa ke indaba yeTheku ukuthi iTheku lenze njani manje anti ngenaphi iTheku lana. Cha phela kwa ngithi ngisho njengoba siyothenga izingubo zengane ngibona ukuthi ku right ukuthi sihambe siedrobheni khona sofika sithenge kahle zonke izinto esizidingayo icathulwa kanazo ama ikipa. Uba ukhuluma ngendaba yonke lento yekipa nezicathula ngeke ngathi nje mina ngendaba yekipa nezicathula imake gogo ka yikho mina nawe sohleze siphambana ngoba uvela ngithi ngikhuluma kahle ukuthi ugijima le phambili yini manje sekufanele ngithethe ngiphakamisa isizwe uba ukhuluma ngezicathula gogo kanti siyaphi. Hawu ngithe mina letha umzukulu wami lo hleze uthi umzukulu wami sihambe sobathathu siyikhiphe mina ngiyazi ukuthi siyaphi wena mase ungigijimela phambili usungitshela ngendaba zezicathulweni nezikipa nani hayi sizophambana sisi gogo awuyiqoqe bamba amatomu gogo ungichazele kahle kanti kahle vele yini engibizwele yona la yini engibizwele yona la kuze kuthiwa ngize nengane yami siyothola ukudla wengane ayithi uhleze ukhala ngokudla wena into okhala ngayo kakhulu ukudla siyothola ukudla hayi indaba yezimpahla zokugqoka. Hayi ngezwa ke ukuthi siyothenga ukudla igrocer sibe right. Angisazi kuba ukhuluma ngegrocer futhi lana kanti gogo siyothengani mina ngiyadideka manje kanti gogo siyokwenzani wena uyathanda ukuthi noma ngizama ukuyithoba ngixolisa angizehlisi kodwa uvela ungixove nje ungixova angaze ngikhulume ngayo indaba yokuthenga mina imaka gogo kasipho sethu siyaphi salapha kwanzama njoba ungibona nje ngikhipha ntambama kuzongena udwendo lapha kanzama ngithi uyazi uze udwendo lapha kanzama mina ke njengomuntu phela owaziwayo ukuthi ngumpheki ke nje wendawo
ngizobe ngisemabhodweni lapha sinomatanzi ngizobe ngiphaka nje ngiphaka manje into engivele ngayibona nje ubuhlezi ukhala ngokudla kwengane ngivele ngathi nje awumlethe umzukulu wami sothi masifika lapha masesiphaka mina ngithatha amasalad yabona amasalad lawa omazambane noma potato salad ngilo ngimphakela ngilo nginikeza wenze njani wena uyambutuzela uyadla umntwana nje lezo zinto imuncumuncwane yabona makukhona lezi zinto lezi ubisi njalo ubisi lizobe kwenziwa ngaliti ngiyakuthatha mina ngiyakusayinela ngiyakunikeza yabona sekubisi lengane zonke lezi hayi yabona ke gogo ungehlule gogo ungehlule ufuna ukuthatha ingane yami ukuthi uthasambe siyokwenzani siye kudwendwe ongasilana ngisho nalo kwakho nezihlobo zakho hawu kanti kuhluke ngani ukudla ngoba ukudla ukuthi kwasedwendweni noma udwendwe lakabani akusho ungehlule hayi ungehlule yazwe gogo bengihlezi ngizwa abantu emphakathini bekhuluma ngawe bengihlezi ngizwa abantu bekhuluma ngawe besho zonke yabo wonke lo pendo ngipendela wona njengamanje iqiniso lento engitshelwa abantu kusho ukuthi kodwa amakhosi ingqondo awunayo unawo nje ingqondo yabona lesizeke sakho leso sifayela ekhanda kukhona usemende ngaphansi kwaso wekwakho eyami ingane ungenza isihlupheke yazi ungenza isilambi eyami ingane ufuna ukuthi iyofidwa emzini yabantu ngodwendwe la lemizi yabantu inyama eshisele impepho zasemzini yabantu engazazi uthi uzombucuzela amazambane kwenze njani kusho ukuthi ingane yamaxolise mina ke ngoba uthi ngiyenza isilambi sho ukuthi ayilambi phela ukuthi ngisho ngoba nakho bengike ngizwe uthi ingane ilambile ifuna ukudla kodwa sho ukuthi mina ongazwanga kahle kangixoliseke ngiyoyizamela ukudla wena wathi ingane iyalamba manje uthi wena mangithi asambe siyodla odwendweni uthi wena ingane sengenza isilambi sho ukuthi isuke ingalambile usuke nje untela nje ungayazi into enkulumayo ngoba ukudla ukuthi amazambane lawo ngithi ngizokutubela wona lapha nokuzobe kwenziwe ngayo isaladi awasemcimbini akusho ukuthi akusesona amazambane kuzobe samazambane nakhona wegogo so thatha nenyama lapha angiyimina lapho ngomani mina ke nje angilapho hayi sho ukuthi ingane ayizodla ke ayizodla ingane sisi ngoba phela kukho okudlula lokho yabona ke singamane kuthiwa sidla umoya ongcwele okusalayo angilapho mina ngiyongibukanisa nezwe ungifihlisa amazambane ungifihlisa yonke into emzini yabantu wena ubizela ukuthiwa hamba usiza uyopheka akuzange uze kushiya ukuthiwa woza nomalukazana wakho nihambe niyotshotshwa amazambane asemzini yabantu wena ungena ingqondo hamba wedwa wekho mina nje ngicela uhlukane nami phansi futhi ungaphinda nje ungibizele into ewumbhedo njenganale uNkulunkulu angixolele nobaba umntana amangixolele ngeke ize ngenze leyo nto mina gogo ingqondo wena ongena ingqondo hamba vele lo ngane yakho ibivele izokuzoyigulisa lokho yakudla lokhuyana akusona ngisho ingane kangoneni leyana ibivele izogula ngavele ingane zamaNigeria zikudla ukudla okufana nokwethu awukho phela ujolofu lapha sina awukho ujolofu asupheki nje enhlobo ujolofu kule micimbi yethu into engijwayela kabi hawu umuntu angixifekela ngifuna ukudla ngani mase ngisho akukho okudlula lokho umusa omkhulu kabi lo ngimenzela wona awukho umusa odlula lo bonke abantu la endaweni nje akekho umuntu akuthiwa nje lethi ingane yakho izodla ngoba phela ubengeze enze nalutho olithini ubezohlala lapha ekhoneni mina ngilongilethe ukudla akakufuni lokho akazazi ufunani lona akazazi ukuthi ufunani akaphume kumina hayi ngihamba hayi ngifanele umantanzi usekuphi ukhulu efanele lethi ibhakede lapha kunenyama engifunayo ufuna ukubuya nje nomkhono lapha wenyama ngeke ngifike ngisebenze ngiphakela abantu ngiqede ngatholi lutho ekugcineni siyabonga kulabo abasubscribe laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakho ningaboni fanele subscribe naniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini